ikinyoma. Nizibona zitekereza ni ikinyoma cyuzuye izindi mana zose. Ariko Imana yacu, Imana yacu, Imana yacu, Imana yacu, Imana yacu. Kami icyo yavuze ugikurikirana yakiriyoke ukagisoza. Hanyuma twende baratugendane mwanwe. Kami icyo yavuze, icyo wavuze ugikurikirana yakiriyoke ukagisoza. Felix, bizabuze nandi burayi. Yego. Babyemera? Yego. Batabyemera? Yego.
ndashaka kuvugana n'umuntu hano ushobora kuba ari guca mu bihe yego Imana itari kugaragara yego ashobora kuba bibaza Imana asenganiye yego babona ko Imana ari ikinyoma yego ndashaka kubabwira ko Imana itabesha haleluya akibesha amen amen tugiye kubwira amajwi ya Satani yose tuyabwire ngo kora mfite ikimenyetso kirenga kimwe cy'umwemeza yuko izagirira neza mfite ikimenyetso kirenga kimwe cy'umwemeza yuko azagirira neza mfite ikimenyetso kirenga kimwe cy'umwemeza yuko izagirira neza Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Yahwe, anaweza yote. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, anaweza yote. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, anaweza yote. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Do you love Jesus? Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Oh, how I love Jesus. I love Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Jesus said in his own words, Yesu yavuze mu magambo ye, I don't call you servants anymore, ntabwo nkibita abagaragu, but you are my friends. ahubwo muri inshuti zanjye. Because Avuga we know his word. tuzi ijambo rye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That's what makes us to be his friends. Icyo nicyo cyonyine gituma tuba inshuti ze. We have his promises. Dufite isezerano We rye, have his secrets. dufite ibanga rye. Hallelujah. Ask your neighbor, do you have something that Baza the Lord mugenzi wawe, told you? mbese waba ufite ikintu Imana yakubwiye? Amen. When I was on my way coming here, Igihe nari ndi mu nzira nza hano, I was reading a book, nari ndimo ndasoma igitabo,
of which says spiritual intelligence quotient. bivuga Intelligence quotient. ubwenge bwo mu mwuka. Quotient. You know IQ? IQ. Okay, cyavugaga ubwenge bwo mu mwuka, nivo y'ubwenge bwo mu mwuka. IQ muzi, IQ ni nivo y'imitekerereze y'ubwonko. And then there is also EQ. Hari na EQ, Emotional quotient. amarangamutima. Exactly. And then this guy got a revelation of SQ, spiritual quotient. Hanyuma uyu mugabo rero yagize ihishurirwa ryo kubasha kwandika ku marangamutima yo mu mwuka. So then one time he was with his wife, they were invited in the USA. Igihe kimwe yari ari kumwe n'umugore we batumiwe ahantu muri Etazini. They had to learn about certain things Bagomba kwiga ku bintu bitandukanye of AI, artificial intelligence. Ku bijyanye na intelligence artificielle. Yeah. mu Kinyarwanda ubwenge karemano. Ubwenge bushingiye kuri natire. Muri technology. So there were many people learning about AI. Hari abantu benshi bari kwiga kuri AI. So then when they were learning about that, then he was provoking them, talking about SQ. Igihe bari kwiga kuri ibyo ngibyo yarabahwituriye kuvuga kuri AQ. So then SQ, it is a godly divine wisdom AQ ni ubwenge bw'ubumana which enable us to work as how God wants us to be. bituma tubasha kugenda nk'uko Imana ishaka ko tugenda. Hallelujah. You know, Jesus, murazi Yesu, he became our own righteousness. yahindutse gukiranuka kwacu, He became our own wisdom. yahindutse ubwenge bwacu, He became our redemption. yahindutse gucungurwa kwacu, He is our salvation. niwe gakiza kacu, And he is everything that we need. mbese ni buri kimwe cyose dukeneye. So when I was reading about that, Igihe nari gusoma kuri ibyo ngibyo, I saw a story how it's a long time ago. I saw a story how he was with his wife, and then God told him something about a leader who was there. na icyo gihe ndi gusoma icyo gitabo nabonye ukuri Imana yamubujije icyo gihe imubwira ku muyobozi wari uri aho ngaho. And then he approached the leader. He got a revelation. The Hanyuma yegera uwo muyobozi agira iyerekwa. revelation was about seeing that woman. She had a sword stuck in her bed. Icyo gihe yabonaga uwo mudamu afite icyuma kimujomba ku nda ye. It was really a very high politician wife of that husband. Yari umugore w'umunyapolitike ukomeye cyane. So then when he had that revelation, he was like, how am I going to tell this woman about this revelation? Yabonaga iryo yerekwa yaribaje ni gute natinyuka kujya kubwira uyu mugore ibijyanye n'iri yerekwa. This meeting is not about Christians, it's about just wise people who are learning about AI. Inama ntabwo ari iy'abakristo ahubwo ni inama ijyanye n'ibyo kwiga ubwenge bushingiye ku bintu biri kuri iyi si. So but then he just said, okay, I just have to go. Ariko rero ngo uko biri kose ngomba kugenda. Then he told that woman, Arangije abwira uwo mugore, I don't know what it means, but I see revelation of the sword stuck at your here at your bed. ntabwo nzi icyo bisobanura ariko icyo nabonye icyuma kijombye ku nda yawe. That woman was very shocked. Uwo mugore arangije aratungurwa. And then she said, I have pain exactly this place for Aravuga ati a long mfite time. ububabare neza ahangaha kandi mumaze igihe. And then he asked the woman, can I remove that sword from you? Arangije abaza uwo mudamu, ese nakura icyo cyuma cyangwa iyo nkota muri wowe? You know, spiritual people, they speak different language. Murabizi abantu b'abanyamwuka bavuga mu buryo butandukanye. And then he prayed by removing the sword out of her. Yagerageje kugerageza gukura iyo nkota muri we. A woman fall down and faint. Wa mudamu arangije ahita agwa hasi atakaza ubwenge. So then imagine such kind of things happening in the White House. Ngaye baze ibintu bimeze nka gutyo biramutse bibaye mu nzu ya perezida wa Etazini muri White House. It happened there. Byarabaye. So he was really thinking, okay, then now they're gonna put me in prison then. Yatangiye kwibaza ati noneho ibintu birakomeye menya bari bujyane muri gereza. He started to ask God, please, can you please awake this woman because I didn't do anything. Aragitangira gusenga Imana kubana Mana ndakwingiza se byashoboka ko ukiza no mudamu akabyuka ko nje nta kintu nakoze. The husband of that woman was also standing there and he was like, what did you do for my women? Ndetse n'umugabo w'uwo mugore aho ngari kwibaza ngo niki ukoreye umugore wanjye. So everyone was in shock.
buri wese yari yatunguwe hose bumbi baguye mu kantu. Then after a short minute, a woman went. Nyuma yo kutungurwa bose baguye mu kantu babona umudamu arabyutse. She said, I don't feel pain anymore. Aravuga ngo ntabwo ngiri kubabara na gato. It was pain for a long time. Wari umubabaro yaramara igihe kinini. So then, when the guy was about to go away, igihe rero uwo mugabo yari agiye kugenda, then everyone was saying, please, can you look for me if I have a sword anywhere on my body? uretse amaze ske ngiye wandebera niba nta nkota cyangwa icyuma naba mfite mu mubiri wanjye, uretse ashaka kumubaza. Why do I say this? Kubera ikivuze ibi ngibi. It's because God has provided a certain level of thinking that the world doesn't have. Nuko Imana yashyizeho urwego rw'imitekerereze isi idafite. And that is why a pastor was teaching us, and then he could say God is removing the spirit of vagabonds for some children. Niyo mpamvu pastor ari kwigisha hano abona Imana ishura umwuka wo kuba ubuzererezi mu bana hano. That is SQ. Uyo ni ya yindi y'umwuka yararimo aravuga. You don't need to be in the moment of praying to use it. Ntabwo bisaba kugira ngo uri mu mwanya wo gusenga gusa kugira ngo uyikoreshe. When you are tuned in the spirit, you are tuned in the spirit all the time. Iyo uri mu mwuka uhora uri mu mwuka igihe cyose. Hallelujah. 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 We are saying about praying without ceasing. Turimo turareba gusenga ubudasiba. All right? Biko bimeze. But praying without ceasing is just stay tuned in the spirit all the time. Gusenga ubudasiba ni uguhora uri maso mu buryo bw'umwuka usenga. I'm going to end up with this story, then I can worship again. Ngiye gusoreza kuri ino nkuru niturangiza twongere tunamye Imana. I was coming from my work ndi kuva mu some days ago, mu minsi yashize nari ndimo mva mu kazi kanjye nkora, and then I felt like it's been a while without hearing from the Holy Spirit. nuni bamwe ndi kwibaza ni ko numva ari hashize igihe kinini ntumva umwuka wera. I was using feet, you know, Netherlands people, they use feet cycling. Yari arimo arakoresha trotinette. Feet. A guy. Bike. Bike. Okay. Yari arimo arakoresha igare. Okay. Then suddenly I heard Holy Spirit talking to me. Muri ko kanya numva mwuka wera arimo aramvugisha. And he was giving me a wonderful message. Yamaye message nziza cyane. I was still on my way. Icyo gihe nari nyiri mu nzira. You know what I did? Muzi icyo nakoze? I had to tell, please Lord, wait a little bit. I went to sit somewhere on the side. Navuze ni Imana uretse gatoya mbanze ngende nicare ku ruhande ho gato. I have to pick something to write. Ngomba kugira ikintu nandika rero ngomba kwandika. Because when God says, get ready to write something. Kuko Imana nivuga jya uhora witeguye kwandika ikintu. Sometimes God doesn't talk to you because He sees that you're not ready to keep what He told you. Imana reka Imana itavugana nawe kubera ko ibona ko utari ready yo kuba wagira ikintu. But once you are ready, He will talk to you. Ariko igihe cyose uzaba witeguye izabe yiteguye. And I have a good news. God is so concerned to talk to you than you to hear Him actually. Mfite amakuru avuga ko Imana ishaka kukuvugisha kutwowe ishaka ko uyivugisha. I mean, more than you are concerned to hear from Him. Imana ishaka kukuvugisha cyane kuruta uko wewe washaka ko uyumva. See? Yes, Imana ishaka kutuvugisha kutwe twayumva. And He has a news to tell us. He has a lot to tell us. Kandi ifite ibintu byinshi byo kutubwira. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana, nyuma yaho mpuye n'ibigeragezo, ibaza niba mfite ubwenge muri nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima. Zakwitegereza nsanga hariho byinshi byatubashimira. Can you please welcome Verviers here? Biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima. Reka duhaguruke mu kubaho kw'Imana. Twaba tunyura mu bishima byatuma dushima. Dufatanye tubyumve kimwe birakwiye. Ibibazo byose twibaza mu mitima biba bifitiye ibisubizo. Umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana,
nyamara nawe byarangoye kwiyumvisha ko nkwiye ariko nyuma ndakwitegereza hariho byinshi biriho byinshi bitariho idatuma tuza imbere tunyura mu bigeragezo ariko ibyatuma dufatanye tubyumve kimwe ibibazo byose bibaza mu mitima bimara ibifitiye ibisubizo biriho byinshi biracariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo nimuze dufatanye tubyumve kimwe byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ushobora kumera abantu nka babiri high five wabwiye uti Imana ifite ibisubizo byose twibaza mu mitima yacu. Amen. Haleluya. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire.
Amen. So abari murakoze cyane tubakomera amashyi baburi. God bless Nangazwa n'urukundo
presence of your majesty. Nangazwa n'imbabazi zawe. Nangazwa n'urukundo rwawe. 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 Hari ikindi kinezeza nuko ari we wampisemo. Oya sikubwire kurwanya nishimiye ubuntu bwawe. Urukundo rwawe wavuze rurushibwa raguru. Nirwo rwanzanye mu rugo. Duhukira mu rukundo. Hari ikindi kinezeza nuko ari we wahisemo. Oya sikubwire ko wajyanye. Nishimiye ubuntu bwawe. Ndagushimira gute wowe wavuze. Wahinduye imibabaro yanjye ibitwenge. Bayeho ngorore gushira hejuru. Ndagushimira gute wowe wavuze. wahinduye imibabaro yanjye ibitwenge. Bayeho ngorore gushira hejuru. Amen. Reka dukomere Imana amashyi. Il est mon ami, 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 Jésus il est mon ami, il est mon ami, il est mon ami, il est mon ami. Naomi wasana Yesu, Naomi wasana Yesu, Naomi wasana Yesu, Naomi wasana, oya Naomi wasana Yesu, Naomi wasana.
Haleluya. Dewe indirimbo ivuga ngo izindi mana zose ni ibinyoma byuzuye gusa, izindi mana zose ni ibinyoma byuzuye gusa. Akokomye twagiye muri repetition. Izindi mana zose ni ibinyoma byuzuye gusa, izindi mana zose ni ibinyoma byuzuye. Nawe twumve. Izindi mana zose ni ibinyoma byuzuye gusa, izindi mana zose ni ibinyoma byuzuye. Izikora, izivuga, izikora ni ibinyoma byuzuye. Izindi mana zose ikinyoma cyuzuye. Haleluya. Amen. Haleluya. Izindi mana ni ikinyoma cyuzuye gusa. Nukuri kw'Imana. Nizivuga, nizitekereza, nizikora ariko abantu bakazikurikira kandi. Haleluya. Yatiriwe ngo nabindi Imana yasa na Yesu. Nuko tuzi ko hari abantu bakurera Imana zitavuga kandi twe tuvuga, zitanatekereza, zitabona. Imana z'impumyi zitabona. Haleluya. Imana yacu irabona. Imana yacu iravuga, babyange babyemera. Imana yacu iravuga, Imana yacu irareba, Imana yacu irakora, Imana yacu iratekereza. Izindi zo zisigaye ni ikinyoma. Izindi mana zose ni ikinyoma cyuzuye gusa. Ni hejuru. Haleluya. Izindi mana zose ni ikinyoma cyuzuye gusa, izindi mana zose ni ikinyoma cyuzuye gusa, izindi mana zose ni ikinyoma cyuzuye gusa, izindi mana zose ni ikinyoma. Izindi mana, izindi mana zose ni ikinyoma cyuzuye gusa, izindi mana zose ni ikinyoma. Izindi mana, izindi mana zose ni ikinyoma cyuzuye gusa, izindi mana zose ni ikinyoma cyuzuye. Izindi mana, izindi mana zose ni ikinyoma cyuzuye gusa, izindi mana zose ni ikinyoma cyuzuye. Izibona, izitekereza ni ikinyoma cyuzuye, izindi mana zose. Tagira amazi ngamibara dite yeze kwiba, yeze kwiba, yeze kwiba datuje iryo riba n'umugwaneza ikiganza
ikiganza ciwe kijojori neza ukimozeho mwami ereko mperuke ikiganza ciwe kijojori neza ukimozeho mwami ereko mperuke ukimozeho mwami ereko mperuke ongera umureko ukimozeho mwami ereko mperuke ongera umembure ukimozeho mwami ereko mperuke nami ndagukeneye ukimozeho mwami ereko mperuke nongere mpure nawe ukimozeho mwami ereko mperuke unkoraho ngakira ukimozeho mwami ereko mperuke namunkoreho ukimozeho mwami ereko mperuke ongera umembure ukimozeho mwami ereko mperuke ngeze kw'iriba gatuje nyir'iryo riba n'umugwa neza ikiganza ciwe kijojori neza ukimozeho mwami ereko mperuke ukimozeho mwami ereko mperuke wongera umembure ukimozeho mwami ereko mperuke wongera unkoreho ukimozeho mwami ereko mperuke wongera unkoreho ukimozeho mwami ereko mperuke ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa ni wowe gusa ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa ukeneye ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa ni wowe gusa ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa ni wowe dukeneye ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa ongera utwuzure ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa uzuza imbaraga ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa udukoreho ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa turagukeneye ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa utajya unanirwa ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa turagukeneye ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa tugenderere
Yesu ni wowe gusa, ni wowe gusa, Yesu ni wowe gusa. It's only you, Jesus, it's only you. It's only you, Jesus. It's only you. It's only Lord. It's only you, Jesus. It's only you. It's only you. It's only you, Jesus. It's only you. We need 45, Lord. It's only you, Jesus. It's only you. It's only you. It's only you, Jesus. It's only you. It's only Lord. It's only you, Jesus. It's only you. All we need is you, Lord. It's only you, Jesus. It's only you. It's only Lord. It's only you, Jesus. It's only you. It's only you, Jesus. It's only you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. 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 You are wonderful. You are worthy. Yes, you are. You are wonderful. You are worthy. Hallelujah. You are wonderful. You are worthy. Yes, you are. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Urahebuje, urakwinami, urahebuje, urakwiye nami, urahebuje, urakwiye Yesu, urahebuje, urakwiye, urahebuje, urahebuje, urakwiye nami, urahebuje, urakwiye, urahebuje, urahebuje, urakwiye nami, urahebuje, urakwiye, urahebuje,
urakwiriye nta n'umwe wakoze nk'ibyo wakoze Yesu. You have done what no man has done. You will do what no man can do. I have no other God but you. 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 For you have done what no man has done. It's all life, and you will do what no man can do. You have done what no man has done. You will do what no man can do. You have done what no man has done. And you will do what no man can do. My soul sings, say yes, say yes. My soul sings, say yes to your will. Come and sing it together. My soul say yes. My soul say yes, say yes, say yes. My soul say yes, say yes to your will. My soul say yes, my soul say yes, say yes, say yes. My soul say yes, say yes to your will. My soul says, say, say. My soul says, say to you. My soul says, say, say. My soul says, say to you. My soul says, my soul says, say yes, say yes. My soul say yes to you. turavuze ngo yego mwami. Ubugingo bwacu, ibitekerezo byacu, turavuze ngo yego. Turavuze ngo yego ku bushake bwawe. Muri nyenye zacu turemera imbaraga zawe. Ugutsindwa kwacu turemera gutsindishiriza Yesu. Turavuze ngo yego mwami. Turavuze ngo yego. We say yes, Lord, within our hearts. We say yes to your will. Nta kindi dukeneye mwami. Mana ndasenga ngo imitima yacu ihure nawe.
Petero igihe kimwe Yesu yamukoreye igitangaza, maze kugikora, maze kuroba amafi menshi, abo yitangaza kibaye aho kugira ngo yishime, arangije akubwira ngo Yesu mbere kuko ndi umunyabyaha. Kimwe mu bimenyetso bitwereka ko twahuye nawe nuko tubona ububi bwacu Yesu, ariko tukurusheho kukwegera. Turavuze ngo ukore mu buzima bwacu, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Turavuze ngo we say yes, 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 Lord, yes. We say yes, 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 Lord, yes. We say yes, 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 Lord, yes. We say yes. We say yes, 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 Lord, yes. We say yes. We say yes, yes.